Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Mang, Oi, kita jadi mau jemput Garaga di desa sebelah. jadi Tim di luar deh ya. tadi di luar sama Aprih dia main Aprih sama itu siapa? di Hakim. The Hakim. Yuk, kita mulai. Ayo. Ini buat telur ini kontak. I'm awake. I got the sunrise in my face, empty space. Waduh. Ngapa? Reh, ngapa? Ada harimau Jawa. Oh iya. Yuk kita lihat. Hati-hati, A. Ini galak apa kaget sih? Ada. Tahan. Coba, Pri. Pegang, Pri. Mang apa? Apa? Ada lagi noh. Apaan? Harimau Jawa. Oh iya. Kabur. Hati-hati, A. Awas. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Kita kemana kali ini, A? I'm awake. I got the sunrise in my face, empty space beside me in my bed. I get dressed in the same clothes as yesterday. Mau apa, A? Semut. Jenis apa itu, A? Ini sejenis mamalia paus. I'm awake. Hilang semutnya Got dah. the sunrise in my face, empty space beside me in my bed. I get dressed in the same clothes as yesterday. Ada apa, Bre? Bre! Ini pohon apa, A ya? Ini yang disebut nangka. Ini yang paling kecil nih. Cucunya nih tolang. Ini rada gedean. Gori. Lah yang cecek mana? Cecek abangnya Gori. Nangka. Cecek ini nih. Kalau ini air apa? Air. Ya. Ini bisa buat cepat matang. Nih nangka nih. Itu nangka. Yang rada gedean, paling tua. Yang bontot mana? Tai babal. Ini udah dijelasin tolang.
Yuk, kita lanjut. I'm awake. I got the sunrise in my face. Jadi kali ini teman-teman, saya dan tim ingin menjemput Garaga. Lihat tim kita. Sini ada sahabat saya, Irfan Hakim, yang nama channelnya Aldi Tama TV. Iya, say hi. Yuk, kita lanjut. Ini tim-timnya. Ada kali 10 orang. Mata putih. Nih, adem. Kirain ada ular. Adem. Saya sudah bisa merasakan Garaga udah dekat sini. Mari kita lanjut. Turun ya. April. Hati-hati A. Lobang. Mas A. Mas A sana. Balik lagi. Bapak A. Dalam. April, yuk. I'm awake. I got the sun. Ganja ini nih. Bukan ganja. Bos, bahaya. Bahaya. Tai bahaya. Bahaya tadi bahaya. Ada jalan. Coba lihat Mang Kapak. Ini kayaknya ada di sini. Ada. Coba. Buntu Mang Kapak. Nah, aduh. Mang Bapak. Hati-hati, Mang. Hati-hati. I'm awake. I got the sunrise in my face, empty space beside me in my bed. I get dressed in the Reng, kita mau nyebrang. Sudah dalam banget. Ada bah cetek di mana ya? Solokan. Mana A? Mana? Kutil. Oh, dia lagi. Jalan itu ada. Mana kali ya? Ada cetekan. Apri, lu bawa sopel. Yang Mau puluh Pri. kagak kan? Ayo. Dalam banget. Ayo cari daun singkong, A. Woi. Apri. Gimana sih A? Enggak apa-apa. Slow. Ngomong masih April, kagak gua gaji lu. Gua punya YouTube. Di YouTube lu gua blokir. Lu gua viral karena gua. Sono kali ya? Ada jalan enggak? Enggak ada. Ada buntu.
Hujan. Hujannya. Neduh lu neduh, A. Aduh. Gara-garanya? Nanti habis hujan. Biar. Ngapain, A? Ngapain, A? Itu. Ngapa? Kagak bisa naik sih kalau naik. Jangan sama lu, Pre. Naik, Pre. Lu mau ngeliat gue naik. A, hujan, A. Hujan. A. Jenis apa ini, A? Palanya copot. Jenis apa? Nanya sama Mang Man loh. Mang. Yang Mang. hitam. Jenis apa, Mang? Itu jenis sanca kembang. Nama latinnya Ini. Reticulatus meletus Vandersus. Ya, biar berkembang biak. Alhamdulillah. A, jenis apa ini, A? ini Ya, kadal Jawa. dia bisa nyatok. Bisa sangat berbahaya. Ini kalau dari sini asal mulanya Jawa dari mana ini ya? Wah, bunyi tuh. Mau terancam dia. I'm awake. I got the sunrise in my face. Lanjut, A. And space Jam 3 udah Lah, terus ngapa, Bre? Baliknya Ngapain? kita ngempanin garaga. Lah, Lah, garaga. ya iya. Nah, ini kita dari tim terus aja buat nyari garaga. Masih di rumah. Lah iya benar duluan lu empanin. Jadi gimana, A, ini ekspedisi kali ini, A? Jadi ekspedisi kali ini kagak danta. Cibut jangkung. PA. Aduh, udah capek muter-muter sama tim ya. Iya man. A, ini apa, A? Ini sejenis telur kobra. Bisa dimasak enggak pakai mie? Kita pecahin. Coba. Waduh, Enak. gurih. I'm awake. Ayo, action. Got the sunrise in my Ke jalan dulu dikit. Lu yang lari ya. Jalan dulu, lu nempok dikit. I get Lu tahu? dressed in the A. same clothes as yesterday. I Goblok. every day's the same. Udah. When Allah. stay above the surface. Mau apa? And you fight so hard to stay above the surface. And all the crowds can't even find the strength. Jam 3 udah Terus Balik kayaknya. balik. Iya garaga belum diempanin. Waduh. Selama ini kita nyari apa yang bukan nyari gara-gara? Gara-gara.